Me mo akwa ba na de oba Adom TV bedroom health tips so. Na wotwe mu ya kasa bebre Dr. Dubuati wuhia na no wada na se. Na waya de week mu headaches. Ya kasa headache etipaye na ahodo. Ebia ne ya rekro no a ede sa etipaye na bro. Nti no wante hwe kura no tipaye doc say no nya yare. Yare bi hu sunsanso. Ene de abro. Nti it depends on baby ya oya no. Atwa so 3 days oda so te ho. Me pacho ne nso kan ye ho na yenwie kwan ye befa so a ye betimi atwe ye ho afri saa etipaye no ho for endpoint homeopathic clinic dog was 0244867068 we yare nko ade afre no mo bebo dog na se na se awotwe mi da se pa wada ma ye nwe kwan be na betimi abo ye ho ban free saa etipaye ho yo me da se ye di nkomo afa tipaye ho ebu ana ne the first time I would hear ye can say tipaye anya yade na de ba no ebi obi na e kom na de no timi man tip especially nkola ana obi no are dehydrated wonum nsuo mo ne titimi pai no ana obi okwa no wona ayie okotwere exams bi ana wate asemboni bi nti wontimi nda eno timi nipa ne titimi pai no saa de nipa no timi nya enada ana wonum nsuo mo ana o restia saa tipaye no eni ho bi na de akire mu ni se tipaye a yade no obohunu se sa tipaye no eba symptoms foforo ana se oha foforo bi etadi akire so ho na ya kire mu se tipaye wa hudo bebre over 200 types of headaches na wo wi ase eso obi an se de ni tinisi ye no obu ha bon se yese obu an na mama so na ye ne ya eka uti ne ho obu an ani kosua na ho na ye ne ya obu an tiko obu an tifa obu an pampam na ye ne ya obu ha agya ne jaw obu wa ne tipaye no eba ne ko achi na asoso ne shoulders ni nyina no type of headaches e wo ho na obi wa ne ti ne be paye no na se be na ni prunsuo na nani na ye ko na nani so ye nukusuo ho ade yade bi na ta akire obehwem kwa na bi afi nani obi wa ne tipaye no na nanum ya ne nwono na ofe ontimi ne di obehwem no na bi afi ne yam obi wa ne tipaye na ne bofono no tetentesuo odidi na ne boya ne ya ne bo hyehye no obohwemu ne bia ne firi yam na de saa de ne ba obi so tipae no mo se na koma bɔ ne peri na ni so biri no ne yam hye no ontimi nda ne honam ya ne bete obohwemu bia obohwemu no na ye pressure obi wo ha ne tipae no kora no eman wo sɔre anopa kora no wa sɔre anopa no wo feel se wo feel weak all over the body as wa ye adwuma bi as ya boro no obohwemu no ebia ne firi na koma anaso obi okwa no ya anemic ne mogya so na ate etimi de ba obi beti ba ne ya no obon se esoso ne joint ne nya no honam ye dududu ne tire mo hye no bibi ne nam ne tire mo obehwe mo no na firi nerves na de saa de ne ba na entide kan nyina ne se doctor bia woni mu de bia no first of all okona so wo etipaye a there are followed questions here doctor ne bebusa utimi didi wanum ye onwono ya wofe ana se uti no eye wo ya ehinfa na uti ne ye wo ya uti ni fa na ye wo ya ana uti ni nyina na ye wo ya uti ni ye wo ya etoaso eba no 3 hours 1 hour ana se eba kakra bi na eko ni nyina no ya ade a ekire bibi the type of headache here because ofa bibi to say migraine ofa bibi to say hemicrania headaches ofa bibi to say hormone headaches ofa bibi to say tender clap headache here ebia wo ba bia e ma utina ye wo ya any the degree of the headaches ebe wo e doctor bia wo ka che doctor bi say bitia mi ya na ya mani so biri me ya mi ya mo hye me na won ba doctor ne be suspect say bia wo pressure say bia pressure no wo low and say wo high. Anything no obi or headache ya kwan ya fa so ye tu ase nyina ne say we need to find out at the crop the headache neighbor it medical checks ibam ebi wo kwa ebetuma scan the whole body and ebi wo ebetuma ye labs ahwe at the kora editipa ye neighbor na ye hunu at the kora editipa ye neighbor say free wani say ye allergy say ye sinus say ye pressure say ye moja so na atie say ye tension headaches and ye stress headaches and say ye wo nerves no ne ho atoche ma na de headache neighbor at the chrono de headache ne ba no say ye fever malaria typhoid worms and hepatitis and HIV na this headache ne ba ye ma at the chrono de headache ne ba no momu no and na obetima to headache ase a obetima aso saa de na no na wo so saa de na no wi a
headache no will no more be there. And then headache yade a yitimi tu ase e ma ne timi de efiri ho. Endpoint homeopathic clinic. Ana de enkomo no e be wie. Na endpoint yesi yade bi e hawo bia. Wo chima mu hawo, wo awo mu hawo a. So ba endpoint ya scan no kra na e free. Wo ye be ma obese ye check prostate scan no e free. Yade bi e hawo bia no obetimi afre endpoint ye na wache. Number no ye 0244 86 70 68 0244 86 70 68. Yada Dr. Dubuati ase na wochi mu one yen akọ adesua mu eye headaches tipaye enye normal mesro bibia ha wadwen afre no yen enkomo ya ye de hu asemi wo frɛ no sisi obeje so 0244 867068. Apart from no say ya bibia ha wadwen a yen kɔ prostate no omu biso ye scan ni free ama mema na azu mesro ko check o azu mpo do ya de yeah. But still, ko endpoint no nye scan any more free lab no be chia 300 wadaroma man mema obanso ohwe wa wudie mu kama na bibi wo hode a wo be lab a wo be chia 300 cedis tifa number no wo screen so ne ne dog nkasa na wo twe besim senkwa hoden wo ho afia amankwa tamaklo ye be se hia.